Hadirin wal hadirat saya betul gaula hormatin dadi Kak Dinto Kiai Samsul Arifin Khadimul Majlis Al-Wali di mungkin beda setahun yang kantoh. Alhamdulillah kesokan hadir deka milad kedua Majlis Pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga matur sekelangkong deka setuju komunitas se ampun hadir nikah beda semut merah terus mekis terus napa boleh dong abstrak wah tak kenalin terus napa boleh selain kelak sentul beraksi tak kelupain asuna Bapak Dinda Deni nikah dari Prasi Turin. Alhamdulillah akompol nengkak dintoh moga-moga seterjena oleh barokah amin ya rabbal alamin. Kang Kiai Samsul Arifin kepada beliau betul kaula ngaturaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sepetan kaulah muljaki Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman Ba'ali sateja para kiai, para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Abdul Aziz, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, bade juga Gusoy, bade juga Bintara Mohid, Pak Tinggi, ben sateja saya hadir. Muka-muka kompolah kaula sareng ajunan Kak Dito kenengan maseneng atina Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Para hadirin para bu sebeten kaula muljaki cek senengah mun bade den ngodeten nikah pas endek juk toju asolawatan reng bareng. Kadang beda orang sing ngucap gayan melontar solawatan jok bagun ria beda tak beda mun beda orang ngak nikah para hadirin para bu sekalian ya seongkun nikah bener keng kelero karena anapa orang mun ki endek toju asolawatan areng bareng orang Kak Dinto ki endek amerengaki mau itu hasanah ki endek juk toju asolawatan areng bareng bekal beda asar dalam atena insyaallah laku 2 malam sebulan 2 bulan setahun 2 tahun tabah sebelum atena orang nikah pasti dadi orang sebagus amin. Nikah para hadirin para bos sekalian pasti beda asar ya kadang beda gila ya gayan nang beruk timur solawatan bagunda iya nah kan kadang ngak nikah tapi mungkin ende asolawatan para hadirin para bos sekalian pasti beda asar Kak Kui Abu NTP karena anapa dalam solawat Kak Dinto beabeun asolawat deka makhluk saya paling agung engki Kak Dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dek remah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ayutus ban Allah liutammima makarimal akhlak. Mun etengku nang Al-Qur'an sekecek bayi. Al-Quran dalam Al-Quran surat saya pertama isabe dalam Al-Quran engki Kak Dinto surat marah apa kana saya pertama bedeneng Quran susunna benih saya pertama kali turun saya pertama kali surat Al-Fatihah awal dari surat Al-Fatihah engki Kak Dinto Bismillahirrahmanirrahim. Awal huruf dari Bismillahirrahmanirrahim anika huruf ba. Abba nikah cek sakenga mun neng ilmu nahu mun ajar ilmu nahu bisa huruf kosam bisa huruf jer. Mun huruf jer berarti baca kasro. Mun baca kasro para hadirin para bu sekalian Kak Dinto berarti beri setong kesimpulan orang sebe memabe tak ki meteki bekal ipamuljah bi Allah Subhanahu wa taala. Allah sallallahu Muhammad.
tengaleh ceritanya Ki As'ad bin Ki Hamid. Ki As'ad bin Ki Hamid ni pernah Ki As'ad ni pernah ngocak para rabu. Cek kerongah buleh non Kak Ki Hamid non. Cek kerongah abe tak pernah ketemu bin Ki Hamid. Resore ni Ki Hamid datang ke Sokoraja. Ting datang ke Sokoraja apa can Ki As'ad? Aduh kiai, mak lebar kopi ajunan kiai. Ce abdina aben taneng Sokoraja ajunan sebedeneng Pasuruan bisa mereng macek leber kopi ajunan kak dinto. Apa cak Ki Hamid? Ki Hamid tengocak, ki buru Ki As'ad sing ngocak. Se Ki Hamid tengocak, punten kiai beni kopi abdina seleber tapi lesana ajunan selanceng depak ke Pasuruan. Wah, lan salala Muhammad. Beni tunggak gagaan. Lawan nggak ngedong sek lampion merah re mak berbenyak re benyan kok iya sie bera tak lepur deh iya jo lepur tahun le iya dan mak sukses kan nah tahun le kamu gagal seneka orang sebe ngebeba kati kiasan sepo ginggung ben Ki Hamid kia cerita nika berdiriwayat ben Ki Hamid Pasuruan tepak nika Ki Hamid bareng rombongan Kiai Pasuruan entar ke Ki Hasan Sepo tepak salaman ben Kiai selain bi Ki Hasan Sepo nika beki nyom tanang ting depak ke Ki Hamid Pasuruan Ki Hasan nika pas adebu ke Ki Hamid Kiai abdine minta izin ke embian nyium mata anang embian jaan Ki Hasan Sepo ngucak ke Ki Hamid akhir dalam Ki Hamid beki ben Ki Hamid mari nika masuk ke dalam, tinggal masuk ke dalam. Ki Hamid pas amator ke Ki Hasan Sepo. Kiai, abdina minta tidak ke ajunan Kiai. Engki kenapa gak dinto? Abdina tero nyok nyium mah sokona panjenengan. Wah. Si Ki Hasan geluk minta nyium tanang ke Ki Hamid, si Ki Hamid minta nyium sokona Ki Hasan. Wah, orang-orang luar biasa nika. Mun kula bimbian wote kion dia ki. Sie dia nerawa. Hah? Kan engki gagaan riya ki tak oleh man tawadu arafahullah orang setawadu yang kagak derajat ban Allah benih sewat megawat benih sebat mahebat benih lagun rombong nabah paling banyak seragam ya anu ya iya keng setung seragam mah iya tapi jiasis kulo ajenci lah kau yakin lemaan bas perkomunitas deman kan nyaman salinan benar itu samle kaos Allah sallallahu Muhammad nikah para hadirin para bu sekalian baabeun ya kudu agak ya gak dinto mangkan iya wale bismillahirrahmanirrahim abba kalabeun baca kasro apa intina orang ria makle ngebebe setan oning setan oning yang kok tak tahu ya setan nikah cuk saking ngalambo artis sebenarnya bohong gua kita ada Nabi Adam ki setan nikah alim penter setan nikah paling penter artis setan nikah tapi ketika Allah nyiptakan Nabiullah Adam alaihissalam Allah anyoro dekat setan ka angkui tunduk dekat Nabi Adam alaihissalam pas setan nikah ngucap sorry lah ya mun nak kena setia deh sorry engkau bencang mangga rojo iya cang ya abah di lubang jering bakun engkau sih menang sie kan deh setan jadi ngaji ya sorry engkau deh keboy diapoy aduh di tanah ya tak level sie mereka akhirnya karena setan kakak dia gak dintoh para hadirin para bu sekalian setan pas turun bi Allah subhanahu wa ta'ala dari swarga akhirnya pas setan turun derajat nikah deh kulah bi panjenengan para hadirin abolong amaca sholawat jeung bareng amaca maulid makhluk paling agung seiciptaki sareng Allah engki gak dintoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalabeun maca sholawat akad dia gak dintoh tak usah abe kene ate tak usah abe percuma urusan kapi sepenting abu asolawat ongku pon pasraki dekat Allah subhanahu wa ta'ala
Moncan kelak singgung benci Abdul Aziz orang neka ko tu ndik dua usolli ben usaha kan engki dadi ko tu bejeng ben ko tu lako anikah makom derajat mon orang-orang engak kulah sareng panjenengan sadayana karena rezeki ni kepada dua beda tajrid beda kasbi mon rezeki se tajrid anika orang-orang se arif billah orang selo dopak ke makom teki se ongku deti waliullah se semak dekat Allah sehingga masih kunjuk tojuk rezeki na datang tipi juk tojuk melarat mon waliullah di neka rezeki na tajrid neka mun waliullah rezeki na tajrid masih juk tojuk tak mandekman rezeki na datang tipi engak kiasan sepo ginggung kan engki kiasan sepo ginggung neka pasena itu kau orang taduk dutang boleh taduk dutang boleh ni kamun waliullah tak ndek gatunya mun wali murid Allah mun wali murid saya rezeki kasbi dek remah saya kasbi ya kau tulako gade mangkan mun ki depak ke makom kasbi ya cek neroh makom saya tajrid mun ki makom aben ki makom usaha pah neruah waliullah ya cek kalpokal ki depak ke makom wali murid neruah waliullah ya tolong sobrukan ngalto wah wali tak ada kosegan ni baju tu ya kapan datang rezeki ya datang sih ya cekal vokal ngalto ongku sobruk aja cekal vokal le nikah para hadirin para rabu sekalian abe mun penteladani Rasulullah asolawat agati kak dinto kita istiqomahkan bersama maka apa yang kita lakukan tidak akan percuma orang sepo sende ongku asolawat ongku minta dekat Allah maka cek saking abe nikah seepentah ben Allah te ebeki semangkin bi Allah maka ben Allah subhanahu wa taala bekal ebeki dekat anak keturunan kulah bi panjenengan satejena muga-muga hajat kaulah ben ajunan satejena hajat Bapak Haji Abdul Aziz ki buru hajat satu jebon kapi saya hadir muka-muka barokan solawat saya baca barokan Rasulullah muka-muka satu jenis kabul akhir sareng Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka kau dah benajunan ate saya peteng muka-muka ipatai ra'a sareng Allah atena saya keli muka-muka ipalam bu'a sareng Allah ahlaka saya tak mapan muka-muka ipamapan sareng Allah muka-muka saya sosa ipabunga sareng Allah saya di otang ipakuatnya orang-otang sareng Allah muka-muka saya ngutangi iparing nalopaya sareng Allah muka-muka rezeki saya tak lancar belanjar sareng Allah muka-muka saya tak di kelakuan paringna kelakuan saya barokah saya tak nemu juduna muka-muka paring nemu judu saya soleh atau bersoleha ala hadiniyah walikulli niyatin solehah al-fatihah Syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sekak dintoh seporanah nabi beda salah lopot al-afwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur selangkong kangkui acara selanjutnya iki gak dintoh mauidhah hasanah saya berdiri sambayaki sareng semulja Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Ba'ali kepada beliau bekto bertempat beton kaulah ngaturaki Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi Allahumma salli ala Rabbi salli alaihi wa sallim Tala'al badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna bada'a lillahi da tala'al badru الشكر علينا ودعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالآل المنى الله على محمد أنت في عام يا حبيبي يوم حشري بوجدي معاك طلع البدر
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على محمد اللهم صل عليه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلوا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا مولانا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Yang saya hormati selerepon Kiai Al-Ustadz Mas Syamsul Arifin, pimpinan khodim daripada Majelis Al-Wali Pondok Pesantren Kanjus Solawah Kandang Jati Probolinggo, Kraksan Probolinggo, Bapak Haji Abdul Aziz atau terkenal Aba Aziz. Nika orang ngasih gelap pun sambutan. Iki sebeten kalau hormaten juga Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali. Ini saya kira rabu nih bu, selemponi anak gue lah bu. Juga Bapak Kepala Desa Betek Taman. Boh, Betek Taman. Betek Taman ini. Sebeten kalau hormaten Ketua Majelis Leduk. Non. Oleh dok. Ketua Embungan yang baru hadir, juga militan hadir. Hah? Ada sirah-mirah apa? Leduk. Hah? Oh abstrak, samar teh kenaungi, mar samar muah. Abstrak, ini singkatan lagi. Gula ke bayi kemarin. Sallallahu alaihi Muhammad ya leduk. Gula oleh seminggu nang busoke apa deng tarak mancorong kakung nak kebat holil engki ke holil sebagus nyaman majelisah terak mancorong saya datang grup saya ranjan sampean beda saya nyama cross beda saya nyama anu rokok apa Kansas beda saya nyama apaan ajan pokoknya macam-macam pun Eki, alhamdulillah, thank you. Moga-moga sareng Allah setajah majelis dijaga, karena semuanya berselawat ala Nabi Muhammad SAW. Kula mun macah riwayatah Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni kan sepupu Kanjeng Nabi, Abdullah bin Abbas. Ada bu sini keteretan. Nika merajaat teh. Man tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam anjaqasduhu wa bulighah muraduh. Siapa nasendi hajat nyebut Kanjeng Nabi pasti tercapai cita-citanya. Pasti. Mengki. Dan gelak non arif mantar oleh cucu. Amin. Insyaallah jago beter. Nemu setan di judu sebenarnya judu neng jauh amin. Mendetek salbag di situ.
Baca amin cek ngerenger. Amin. Orang seendi hubungan dengan Rasulullah, man tawassal, siapa yang nyebut Nabi Muhammad, terus punya keinginan, punya cita-cita, anja qasduh, pasti tercapai maksudnya, wa bulighah muradu, dan akan sukses apa yang akan dicita-citakan. Muhammad sallallahu Muhammad. Sampian bitom kiai-kiai, ulama-ulama sejarah habaib dari timur sampai ke barat, tidak ada yang diandalkan engki kadito hanyalah solawat. Selain nikah wiridan selain, tapi yang diunggulkan adalah solawat. Allahumma shalli Muhammad. Al Imam Abu Muhammad Abdullah sengarang nikah dalail, Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Nika one ngala wudu, Pak. Ngala wudu pas neng somor nika tada temben lah. Jadi remeng ngala wudu saya tada temben lah. Akhir bedenak kana umur 6 tahun yuk. Wahai Imam Sulaiman Al-Jazuli, apa nduk? Kama sampean ngala wudu kok bing. Keng tada candeng kah? Tada temben lah. Boh. Dak remeng sampean tak bisa nyelok aing. 6 tahun lah bu, nak bini. Ya mak kelak, aing, ongke bu. Mengak si Sulaiman Al-Jazuli ini. Mak hebat deh. Ki bu kencor. Ki nak anak umur 6 tahun sudah dapat memanggil air. Akhirnya Syekh Muhammad Abdullah bin Sulaiman Al-Jazuli ada bu. Bak nak bisa mendatang aing dem somor ya epau ke bibar. Kulah mulai ki kanak sudah baca selawat pada Rasulullah kalau mau tidur 1000. Sebu. Akhirnya saya Sulaiman nikah ngarang nyamanah ketapah dalailul khairat. Mun tak perjajah makin berde nyaman dalail. Di mah datang. Banikah ada nikah. Bakusai salah. Dan kok dalail ya. Iya. Sambihan dalailul khairat. Gula setero ngamal lagi nih kabuk dalail mulai lambak mulai ki beri produk nurut jadid. Keng semaca telojong. Oh, Allahumma shalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalli ala sallam, man shalli ala sallam, Allahumma shalli ala sallam, tu shalli ala sallam, alhamdulillah sallam, alhamdulillah. Wa man shalli telojong. Oh ning gula nyengok, ya Allah, telojong, sabar bi gula. Baca gelap timbang sambian tak nyengok sekali. Telojam dong, aketak. Telojam. Anak apa? Wah, abid sedang abid gulan ditamoy. Anak ke PLTU. Assalamualaikum, wassalam. Bapon gelak. Engki dari Probolinggo. Engki bib pon gelak. Pengantar. Betul sejam, parak sejam ah. Sambil maca dalail bib parak mari aja. Habib tak maca tamu ya saya maca. Ya Allah. Dek remar. Akhirnya gula tepan sake berdetamoy dari Malang asmana al Habib Hasan bin Abu Bakar Habib Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Abdurrahman. Naam ya Habib, engkau abri ijazah kaban dalail percaya ya bu guna ko telojam beb ececel mak bodege kreditna selawat endak kok beb endak. Jadi Senin macam sejia, Selasa macam sejia, Rebu oh hari ya nyaman rekening kredit. Ya lah ye, kobil tuh nerema kok, menereng kabin melolo kobil tuh. Bah, mana ijazah akad kia jom? Kobil tuh saya terima beb. Alhamdulillah, bulan di buguna. Saya terus mutu kopi ke Jopo. Jadi Senin agak tek sek sengaja mare. Kadang tak sempat baca compok, baca motor. Ki baru gula maca, gelak kelupain. Jangan gelak lagi aku. Ya Allah tak menjadair baca gelak ketek. Sampai kannya mare. Dari Seninan aketek sebenarnya. Mun salawat de jong ika bela teka riya iterema. Are hebat salawat. Mun amal selain nanti mun tak ikhlas iterema. Jadi ngaki ya.
أدم الصلاة على النبي محمد. Siap hadrah. فقبولها اللهم محمد حتم بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان الفتيات وتاء العلم الله الله أين الجود والكرم semuanya. محتاجات فينا سرج ومريد دعائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله. سلام عليك الله رفيع الشان والدرج الفتيات يشبه من أنجم الزهر مثل ما قد جاء بالسنن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فتى جيرة ببركتهم ودين الحسنى إلا الله إلا الله ودين الحسنى ودين الحسنى وأمدنا بطريقته ومؤابته ومؤابته ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتيات جيرة العلم الله الله يا أين الجود والكرم يا رسول الله. سلام
aqimis salata ala nabiyyi bi Muhammadi. Ban banyak maca salawat kanjeng Nabi Muhammad. Faqabulaha hatmun biduni taraddudi, karena salawat itu pasti diterima, tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi, sallu alayya haitsuma kunta fa inna salatakum tatlughuni. Bacalah salawat di mana saja, di betek, di gunung, di kota, dimanapun, karena salawat kalian disampaikan oleh Allah kepadaku dan pasti diterima. Keile terima wa mu'adhi terima, metem terima, melak banyak terima, ngerteh terima, tak ngerteh terima. Hebat tak hebat? Bocah tak ngerteh terima, tak husuk terima, ngarjelengaran terima, kemas selawat sengal jelengaran. Wah mun mulotan malam agung nang langkeun nyari jam pangkeung ya Nabi salam beda tada. Jadi suka jagi ngarjelengaran. Tuh terima bi Kanjeng Nabi. Kadang dari bungkol ngiba anggur tik jangan kesetar nang jeleng napa kalangker borop anggur seramira. Dan pun kesatar, aduh Kanjeng Nabi kalau soson ki gulaku kalau beda ada oh kadang-kadang kun ancak nasik sepenet wah puntuk pamapan ibu-ibu bagi kesedekat ya kepo kau toin tengok mulai jam bangkeng dikit ada selaki anjerakal tak pada husuk ya Nabi baksat ngerset salam aduh wak nyakar raja korongan wah alaika ya Rasul tepat ya. Ada mungkin telur ada tak boleh cukup dia. Ngaji terima yo. Hebat tak hebat? Amaluna bainal qabuli wa radiyah, tapi mun amal selain nanti ada. Mun tak ikhlas terima. Pejang polan tak ada orang ingat nak geseng mandi. Allah. Sami Allah, saya ingat mun Jumat yang prat saya nyaman karep itu tebas saja dana. Nawaitu usolli. Burung. Allah. Jong, terima jong. Ya gerek kebangiran. Gola ni ngabajang nang masjid Jami Ar-Rodo. Ane takbir ingat dengan kuih pau. Aduh mak ngocol angka orang nyika kok kak demi Allah nyika kok ya biasa gitu setelah sujud haram sujud enggak bojoh nyale pro ke sejadah oleh di mabojong ambu gula tak bojang dengan besaki bang gula ni kata husuk mari tanya Akibi Takmir dari mana mas oh saya dari Jogja oh Yogyakarta ya mau kemana perjalanan mau ke Bali Takmir saya gula nyeka bon Takmir saya boleh ke gula sambian tadi kok sujudnya panjang sekali ngocol hadis Rasulullah bersabda panjangkan ketika sujud jadi boten pelancong yuk gula tanya ke Takmir gula kenal napa jantat panjangkan dalam mensujud oh salah paham dat maksudnya sujud apa Pak Abid benih munteng apa lucu ya mun bedo orang ngabojong saja neng yaden matuan tako burung roh bismillah benigun barak jong murda aja nambah ya nawaitu usolli Allah jadi ngaki ya amaluna bainal qabuli wa radiyah baklah bajang mun tak ikhlas terima haji saya enggak ngasih tes haji dia baban ni jadi ngaki ada enggak banyaan orang tak tolong Pak Haji tak toleh man wah buka songkon ada benih-benih yang ampel wah 40 juta aleng-leng kok atawap kok asai kok jak cicang ke bero ke dem mak celok keman-man tak nyaut
Wah tercelok. Haji, ha. Ya. Jadi ngaki ya. Mun ban aci tak kena pangeran ban deh terima. Jadi ngaki. Wo ibu entar pengajian. Milacan lodok. Ledok. Enggak lodok kok. Ledok. Wah. Bu ibu ibu jajan. Napak ke pasar laku dah. Engkau roh sing ibu pikang roh. Sangendi roh, sebiru. Bose mekar roh yu. Iya. Bose mekar ni tak tahu kok salah komor biber nang tak lebur. Dak bani sangendi. Saya ingat yu je. Ingat. Pak, Bu. Tinalah nyumpeng jak bener. Lagi. Harus Helas apa sah kau tu Mak lok bani. Iya kan saya mau haram. Nenenglah. Badar bolan dia. Engkau gun ngajar. Bah, lara apa mau haram? Bengko apa sedek kan? Engkau ngiding keterangan mun apa sa muharram re. Saare padan apa sa sebulan. Apa boleh pas Asyura ruwa dek. Arwa can nang radio ahbab roh. Radio sekemah asbab roh. Iya nang asbab roh. Waktu aku cak ahbab tak tahu. Tak masuk surban makin pun yoba nyaman dah. Pengajian kami. Nang di mah pengajian surban malam itu. Surban siapa aja. Ngajak surban. Kayak pengajian paling ada lah. Siapa? Asbab itu. Iya, matakan asbab. Kan dari untuk ngajak asbab lagi aja dan nang aspalan. Nakuk tahbih nang ahpalan. Allahumma salli Muhammad. Iya kok arwah ngidingaki nang radio jan mun apa sah nang Asyura jua. Ajwa saare padana dosa setahun saya kurangin. Pas apa cah saare nang bulan mangken padan teloba ti kok tak nyaman senep kok tak bubuk. Lah iya kok mun bener. Tuh, ngidingaki. Nang yo. Ara benyane bini dia ya. Tak ikhlas. Pan Mun amal selain kau tu nyompeng kau tu haji kau tu apa sah kau tu abajan kau tu tapi mun solawat tak pakai syarat ikhlas. Mun ikhlas jangan mapan, tak ikhlas terima. Nak napa Sayyidina Ali ada bu ya Rasulullah apa Ali jak saking gula tak ngetelak tak ngenaungi sambian maca tasbih kalimat la ilaha illallah masa subhanallah kafani cokop ka gula as-shalawah alaikah maca selawat ka ajunan Gusti arapah pasti terima kiasan sepo ginggung sallallahu ala Muhammad sallallahu ala berapa semalam 70.000 jong jagela aja banir tekan ning 7.000 tak kuat 700 ngalak bundon tak kuat 7 bolo tak kuat petoan baca benih kelas Hasan sepenting maca solah Kemino sallallahu alaihi Muhammad ke As'ad sallallahu alaihi Muhammad Habib Saleh Tanggul sallallahu alaihi Muhammad ni kasih melengap berala amal apa saya terem badai Ki Abdul Jalil gula yang tak kejepuk teritan bulan di tamu nyaman Pak Kandar ni kebeni betek taman badai Kandar betek taman kemau orang ada saya pun tilpunan kang kok gelak mau antar ke buku orang konceng nasi yentar lah laku nara kengan lah saya ingin ngomong sama sambian bibsi ya 4 mata apa 2 tubuh Allahumma Muhammad Pak Kandar ni kadiri bergembar yuk haddama Ki Abdul Jalil Habib Ki Abdul Jalil ni Habib benareh era bunyi Kanjeng Nabi benareh mimpi Pak Kandar punten depan mokobal benareh dek Kandar bi Kanjeng Nabi Pak Kandar gula tanya napa amanah Ki Abdul Jalil mak sampai ke senengin Kanjeng Nabi Ki Abdul Jalil ni Habib mun maca solawat tasbih ni ka eken tong ngangkui tanggerian sepoteran 10.000 jong panggung tanggerian orang bebeh sallallahu sepoteran 10.000 mun 2 peteran 20 mun 3 poteran 30 mun 4 poteran terus 10 puteran berarti 100.000
pen malam. Gula lebih sampean je gua macam teloan langko gula kok malam macam selawat kayak. Ledok. Tanya lagi berapa teloan aku. Jong jaga bala menteloan jong. Todo jong tang ke jong TK pun macam lebih 100 jong. TK RA bu selawat lebih 100. Engki teloan le bala. Viral lah. Saya baca selawat 3 tadi malam. Semua orang ya, jalan bala jom, tojus. A'maluna bainal qabuli wa radya illa salat ala nabi Muhammadi, kecuali selawat je pasti terima. Pasti. Bahkan benih kun semacam saya terima. Bapak ni sebut sareng Allah. Malaikat kabala fulan bin fulan bin fulan anak dua apaan dua senyamah ruah macam selawat kanjeng Nabi bi papaan petong toron ke atas ni ketretan sebut sareng malaikat ontong tebunun arif kela siapa mun endak macam selawat pasal but orang lah bisa becek jom ongguan ni bini dia cepek ngacepek melulu banyak macam selawat insyaallah beres. Ingat radio rosak kan ada silake mong tarmong ro benda kungkok kasta laki ban ka aku tidak dengan tanda dengan silake mak ada iya lek bo semintang kok banyak lambo tentara polisi hansip pamong satpam janda bebe coba iya lek bu, banyak macam selawat ibu. Aten malah bersih tangki. Ingki. Bikul disain sabun. Setiap sesuatu pasti ada pembersihan. Wa sabunul qulub minas sada as-salah ala nabi. Sabun hati selawat itu. Ingki. Mak bola beda orang tu butuh. Berin pelajaran ni ke tak masuk, berin ni ke tak masuk, butuh gendeng bepa banyak macam selawat. Gula lambat matematik kali-kalian tahun ni. Setong kali 2 telok kali telok lemak kamu je masak soksang. Agar pecot gula di Pak Herman ni kah. Dak remah benye, mata tahu. Mak 2 kali 2 telok. 2 kali 2 jempak. Agar ngocak gula pas. 5 tambah 2 sama dengan 5. Mak boleh ben gending beb engki pak guru cak aja berdua dan kereng naleman kau biru betompes aja mo ada bokol boleh gule jemur oh barengan aja meninggal engki butuh baca selawat bu makin gedung anak nyosoi anak selawat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika daya nyosoin anak ruadung endung saya ingat ring nambah dung endung anak monta tedung ecemu anak jangan nangis anak ni. Allah baca selawat. Bak saya sempul. Nak boleh pas apal lagu nasabian. Raggad aina ya saukan awali taibat darafat asyakan fa'ataitu ila habibi fa'ada ya qalbu waribakan salli ala Muhammad assalamu
Mubarak angkat. Ya bagi ada al-khaliqahu Fanta'ul wa yubadara Ikra, ikra ya Muhammad السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي Sekali lagi يا نبي Tarik. الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد تاريخ جئتك صفا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Bu ibu nanti silake dia tengah laku materi ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Silake ngalengan ya Allah. Mak beda saban dia dah. Senang silake bu. Tak pasal bini ya Allah saya laki datang bah nyetelkan terungan lela lela koning konye kon bahla de nonton sampai kana jak nying manying de tereng bini monta solat baju laki oi oi ya betek taman Eke tinggi tetang kena laro-laro lengker lan cinta undu mak nyengak ya ji. Lah kelar mikir Islam maka jauh de mak ngaba itayo. Dan selake adu mak bedemar lena kana. Jawab pi selake beni assalamualaikum. Cang koncang mun ka. Sekoncang kami rekotong de tak posang menyara cukup sampian kata Rona Marlena si nomor setong locot tak locot locot tak locot anak datang sekali sambil muka sepatu jun tayun tayun Congkon cekon jana ada oloan sapenyok sakit ting pak mantan ada to bajang babajang agik anggikan tak yo apa tujuh rantai bu tujuh teker pak suka mantan yang bu sejaleker ancol kalau bulan pun dia baca selamat Bapak datang selawat, anak datang maca solat, penuh cahaya di rumah cahaya Nabi, jember, tiga tegak penghasilan cawajan 200-300 seare, jember. Nah pengjala lelor. Bonang seneng nara. Kadang-kadang membedereng parlor yang bedek pangi berokok pese 20.000. Ya satu kasetnya setelah kita nang senengan. Dung 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 dung. Norak deh. Nah. Beda ada. Mau onding bib ngarah. Lah.
Nang Bu. Lale loro sing aran Sunan Ampel jak la ilaha beni la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah birang petek yo belale lo lale lo Salam Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ngawiti ingsun terus urunan 20.000-an marang iki kan kok diasih kesokannya angke jan nendang bantano remaja yo angi junga gulebu ya ngi junga tapi jong ngawiti ingsun karasi iran kala yang set nang Bu nang Pak ngonjang syukur sampai 6 juta nak tahu kok berapa mana masa kalah ke syukur jak pengajian deh lala masuk YouTube dikit dia Habib Larjet itu Pak macam je 1, 2, 3, 4 yang dia terus akhir ya hitungan Inggris anan lempo jelang ngak gubis mengucapan kau jagakan dia wah gapan ngawiti ingsun arasi iran kelawan muji paring pangeran kang paring rahmat dan kenikmatan rino wangine tanpa hitungan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syadi wa darati atfat ayyadi qatar alamin ya uhailal judi wal karami ya para kanca priya wanita aja kon ngaji syariat logo jur pinter dongeng nulis lan maca tembe borene bakal sangsara ya Rasulullah
Lanjut. Ali-ali. Paham salawat? Perbanyak salawat. 1000 tiap malam, setuju? Tak mampu 1500, paksakan. Tak mampu 500, 100, paksakan. InsyaAllah akan ada rahasia nur cahaya Nabi Muhammad. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum ali-ali, saya ucapkan selamat tahun baru 1440 Hijriah. Tahun baru Islam. Thank you, Bu. Hijrah bahasa Arab artinya pindah. Yang dimaksud al-qasdu hijratun Nabi minal Makkah ilal Madinah. Ngalena kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Arab Nabi mak ngalle. Ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, nampak tengah jalan atole Bu kanjeng Nabi. Atole ke kanan, wahai Mekah, aku rindu engkau. Aku cinta engkau. Engkau adalah tanah kelahiranku. Wahai Mekah, aku tidak mau meninggalkan engkau, tapi orang-orang yang ada di Mekah, kaummu yang mengusir aku, kata Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya Nabi ini keteretan hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Mohon mangken gue lebih sambian tahu song bungkoh lompung ben sapa ada. Nah, cokop gue lebih sambian mangken indik nian. Saya harus pindah. Lambe kok melerjong. Setia akan saya istiqomah. Setuju? Dulu saya tidak sholat saudara-saudara, tapi sekarang saya akan hijrah akan menjadi orang yang taat pada Allah. Setuju? Dah iya. Nek bini ajan ciki yang kau lambak laki-laki bengal. Baca banyak orang bini ngujan si laki. Baca ada. Kau tahu beb, setiap ada saya nelpon atau curhat atau ya dua lah. Banyak orang bini beb, banyak orang laki beb, tapi 10 orang laki 6 orang perempuan. Saya tanya, beb dak remah beb menghadapi istri saya yang selalu begini. Sabar. Beda hadis sabar yang laki sesabar ngadepin sebini se cerempek. Oleh kencerenah Nabi Ayub ketika sakit. 17 tahun kencer Nabi Ayub bagi ke selaki sesabar ngadepi sebini se cerempek. Reng bini man sabarat ala su'i huluki zaujiha, mondeng bini sambian sabar atas laki sekat reka sereng laki pun kata coba ke sebini pas sabar sambian Bu. Aduh kapingan manter beresemen ka sabar sambian nikah endi kenjeran paden Asia bini Fir'aun pahala sangkin. Tapi banyakan orang laki semamatun Bu. Ya, betul reng laki makin banyak reng bini tak ngakui aurat. Benih reng dina reng jopok. Banyak reng bini celanaan ketat, benih reng dina reng jopok. Banyak reng bini ngaku tuh ya Allah. Banyak edina. Belilah. Engki Bu seporan lah. Gue lagi ngude Pak. Tak kira tak oning saya ya Allah astagfirullah. Engki napa engki? Ya Allah, jangan sepora ya Allah. Manter paling becek dunia akhirat. Amin. Nanti kada Bu, reng laki sebengis ke reng bini ngalle jengis bengis. Paham? Saya belancarang korang. Ini ngaki. Hei, bedereng laki paten bireng bini Bu. Gula mancan yang YouTube 200.000 belanjanya setahun. Akhirnya akan selating sebini Pak. Engkau biban brin belanja 200.000 Pak setahun Pak. Engkau ngiding kita tangkah 200.000 je sehari Pak. Jadi iya le, bon mon akikir si laki. Wah sebini kata orang sakira serut mate. Belanja daya Bu. Perkara sambian korang belanja kepang wak ngan ganganan banyak.
Awak beda tongkol. Kong kangkong kapi ti na biru lah. Masa bagan kangkong melolo. Engki selakek ni kau tu pelak tangki. Setiap minggu sekali ikan ayam, kambing, sapi, sehat sebini. Ngapa caki bini tentang keker seker. Bini tibi koron. Neneng yo. Ayo kita hijrah. Saya tak berjang hijrah. Ngalai dari orang Jawa. Saya bengal kereng tua nah. Lala. Ini tahun baru. Hapus. Kita taat pada orang tua. Setuju? Bagus. Panjang hijrah nikah. Pokoknya niat setepak. Hijrah dari hal-hal saya tak bagus menuju hal-hal yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Penutup dalam perjumpaan malam ini, matikan lampu, pakai lentera semua, liali, tabu jong, lapar, ngakan boleh maren, ben ngakan atau banyak, kempang, apa yang dia Habib maren lah, Habib ngakan sekoni, mun ben tanya sekoni ya, ekon potongnya wes jum. Hari ini sengakan ngalian kada kau renek renek ngari ya, lesek reng sini reng gini re. Mun gula paling ngakan sekone yang dibelian. Yuk cantik masuk dulu. Penutup daripada milad yang kedua, ledok. Kedua ya. Nyungah ke dua hari. Oh kedua, pemuda dua. Milad kedua untuk ledok ali-ali. Petik Taman Berselawat, mudah-mudahan selamat semuanya, warganya, semua yang nyumbang, yang hadir, diberikan oleh Allah SWT ketahanan mental, istiqomah, tegar, seimbang dan berkelanjutan. Ya, istiqomah menurut NU dalam mabadi' hari imah, istiqomah itu diartikan tegar, seimbang, berkelanjutan. Oke? Bukan hanya kedua, nanti ada ketiga. Bukan ketiga, ada keempat. Terus berlanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. بآل الباب
حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي إلهي نجينا وكشف جميع يتيم وسرير إلهي إلهي نجينا وكشف جميع يتيم وسرير فكائدان إذا والتم بآل الباب يا الله سلام الله على طه رسول الله صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله وسلم بسم الله وبالهادي رسول الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله يا لي 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 Bagaimana? Lanjut. Waktu menunjukkan jam 22:26 bagian barat atau jam setengah 11 kurang 4 menit. Maka saya akan undur dari udara. Apabila ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau anda merasa kurang kapan-kapan ngundang lagi. Insya Allah. Motor koning dari dajah kelepon cetot gula namira. Motor oning dak tretan sedejah salah lopot nyon sebora. Hidup ledo. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya barokah. Sahibul hajah tambah barokah. Yang nyumbang semuanya tambah barokah. Yang mendukung semuanya tambah barokah. Tukang syutingnya tambah barokah. Cepat kawin tambah barokah. Amin, amin, amin. Malah aku ya jas pola kawin nih. Seterjo nih. Terima kasih ibu-ibu tambah barokah Bu Ki. Sesenggaan ngalih sesengkah tadi. Moga-moga barengi manfaat. Moga-moga barengi sehat wal afiat. Panjang umur. Kuat berkat. Sehat wal afiat. Murah rezeki. Gampang rezeki. Teka hajat. Hajat kini. Hajat raja. Hajat dunia. Hajat akhirat. La hadratin Nabi Muhammad SAW khususan Haji Hasan Safur Rijal Al-Fatihah. Amin. Kurang lebih nyon sepona. Ya Ahmad atu lagi. Biar. Bismillah. Jalan gelas setengah hari saya mati ya. Lagi kak. Ngara teretan Megawati. Lain dalan pada. Ya Allah, ya Allah.
nang yo ko atua yo pasti dia ambo nang yo sallallahu ala Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'am. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة الدائم فينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى والعافية والثبات مسيرا اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية يا أرحم الراحمين بدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا يا رب أسرار الفاتحة